Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe tejjirɓe l'islam, kala ka wowɗon heɗade men radio meɗen lawol kisal ɗo Facebook ɗo. Musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles depuis Lagine Labe Afia hansangere modi makdiyon nafaya sare dow sare salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗi en fof meɗen hara koye jaaɓe yimɓe aljanna. Haray musidɓe julɓe tedduɓe e ley konngol laawol kisal, haray musidɗo moɗon on Abdallah Diallo salmini on salminago diina landike so tawi on juuli e jaam. Landike son juuli e jaam onon e ɓeygureji moɗon e julɓe ɓen fof meɗe wiyana on taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah tawni en hikka yo tawni en ko feewi, so tawnare yo Allah taw hara ko yaafede nde woni ko aditi lajalngal. min toriki Allah subhanahu wa ta'ala nyalande arafa feƴƴude nden e balɗe sappo arane ɗen ka donkin yo Allah taw hara o jaɓani en e yaafama bakkatu duuɓi ɗiɗi. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ila lagine ka meɗen ga men salmini on, min toriki on fof moɗon kala heɓayɗo feere yo arka meɗen ga juulira ga humpito mawɓe ɓen ga anda so tawi hara hiɓe e jaam. Juulugol ga hino foti, juulugol ga ko nema, juulugol ga ko welo welo, hino foti, hino yooɗi, hino laba. Wallahi summa wallahi si a sutti juulugol ngol ga ka wonirɗa o hoore aduna on, si feere nden no woodi a wawa hewtude ga juula takko mawɓe ɓen ga yi'a ko foti, no layyaji ittirte, no jokkereji enɗa waɗirte, no goro julde jonnirirte. Wallahi on taway ko nema, yaha ka pelloy, yaha ka bowoy, yaha ka canɗi, yi'a ko foti, anda hiɗen acci ga nemaji labaɗi, climanji labaɗi kadi machallah. E torike jama on fop kala heɓayɗo feere yo ar juula takko mawɓe nga, si heɓari horirgol ngol ga juula ga sumaye on yo wakkilo kadi ara juulira ga donkin on tigi juulira ga iidi ndin. Mi toriki Allah yo Allah o newnan en ɗum ɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe haray si ɗum ɗon feƴƴi mi andintina kadi ɗiɗaɓum